Imam prašanje za Nikolu Grujevskoga da sednemo 3 dana, ne može da gi raspravimo na potine. Jedno ke mu postava. Zašto nas podeli 2008. godina premijeru? Koga i nije befme del ovdje, u ovaj park, su site stečajni rabotnici. Zašto Ljiljana Georgijevska i red drugi da šeta v ulici? Zašto ne obešteti? Pa Nikola, pa samo ovije gaće da smakneš na Prometeja, 10 stečajci ke obeštetiš. Ako dodamo konji, ako dodamo angelče, site ke ne obeštetiš. Da li vi je preče spomenici ili živi ljudi? Vidov me koji ste, vidov me što pravite. Ne možete da se krijete pozadi plaćenici. Jedno ke vi kažem, pošto smo zasegnati site stečajni rabotnici, znači od penzioneri, sekoj treti penzioner, rani stečajca vo kuća. Eve vi ga dokaz Nikola Grujevski. Neno samo onoj vije što pišujete da čitame, nego čekovi od penzija. Kada je jedan mesec, ima pokačuvanje. Ovaj mesec novembri skina to pokačuvanje. Sad im ga dadete na penzioneri, isto to vo mart mesec. Pa dajte ve molam, da knjiga kažu vam.